panotis bedahu idol, pasal damak, story hundahu, kite bangsa ingge, pasal damakin. Pasal damak, kaikahan nen makahinangin, me dende OFW. Duk damikyan nen kaikahan ne ruisa maghinangin, mamakuhin ka ruisa bkemon, may aalu si lahat ng Manila iyan. Pagi asal siye, bang patek ka makase-ase gana hinang. Magtuyo siya yan nga sa si medende si katalahan. Ubus bang ni siya iyan kinabayaan. Magmama lamma-lamma rang. Ga na ito internet kurang. Naubos la ini sa magmasuse kinasahan nen. Mangsaing ya ka online nen pagi mag video call siya mag chat. Ubos. Balik na isab. Gana ito hinang rang. Lote pet dam luma magligiran. Ubos busain hingga niya kinakan. Na maase na isab di sirang. Magmasuse bang saing gina isab kapabuohan kapameli kinakan. Ubos sangat-sangat. Tiya na isab rang pedi-pedi ko. Ku ilemon-lemon ko sinepun ko. Gana bisan pameli ko niyo sa tambal ko. Lain na isab magmasuse sirang. Pinabuohan pameli tambal pag hospital. Ubos sangat-sangat. Tiya na ku isab rang online. PL kumenga online. Tiya hadya kung indam cellphone bagay ko. Cellphone kun magkaat ne. Hangkan ko ga online. Pesa. Gana pagpahatul ko. Nainay sabsirang mikilan pinapuohan. Pameli cellphone. Ubus cellphone kabayan nen pe katauhan mi bang ine. Suga pe iPhone tel lumata. Painuy sabihan, iyan pulnaan nen. Me damakin. Suga siye magkalasa. Mag-esep magjanji. Nasuga bang ne marupang iye lelahin. Pege karuhulan ne. Gay ne hinang ne ine. Sampai binolok ne pinasabahin. Namangkin ne luu magsukot dam social media. Magpaiya ne. Lalayan makabobo o ga na niya story lo sa damak.